ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮ ಮತ್ತೊಂದು ಏಟು ಸಾವಿರ ಪಂಡ NSS ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಹೊರಡುಂಟೆ రెండు మాట్లాడేమంటుందంట ఆమె రెండు అక్షరాలు మాట్లాడాలి రెండు అక్షరాలు మాట్లాడాలి అంచేత ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಾಮ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಅಂಚೇತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮನೆ ನಂಬಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು చాలా కాలేజీ వస్తుందంట టీచర్ నాకు ఎప్పుడు వస్తుందంట మాట్లాడే విషయం వస్తుందన్న కన్నా మాట్లాడమంటే అంటే ఆపులి నాకు ధైర్యం చెప్తే నన్ను మాట్లాడే ఆగి నాకు శబ్దం ఆగిపోయి అంచే అడగాలి ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಬೆರಕೆ ಪಡೆಯೋ ಬೆರಕೆ ಆಂಗಲ ಆ ಬೆರಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಸ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಕ್ಕ ಈಗ ಬೆರಕೆ ಯಾರು ಪೂರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾಮಿಗಳ ಕಣ್ಣ ನೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ